Ngin kill shakli shapra ini Hong Poliu jing stakit Uar Udai upan Kasih bayar Kendriang upna Ubai uar Udai upan Kasih bayar Ka Voice of the People's Party VPP kelas dang yaki Pyrshah yaka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA-2 kebayam daga NPP na Mophran mentaka sengi halo Tylli kimat. Kini kimat ki kentup ban pendam no yaka soskulal halo lumpong deng ha umyam ban pelong yaki District Selection Committee DSC bat Meghalaya Public Service Commission MPSC ki bakut hakatungkam tungjam ban weng yaki polisi Pyrshah yaki nohikai ban sange tungkam yaki balasyong thai nangta ban sange ya ka jing lilam ya ka kendau ka siap ban khanglat ya ka jingwan rungtu ki mender na ba ban yadai ki nong song snong hakaput ban khanglat ki kal khanakuk bat dobilat bian na ka benta ban yadai ka mariang bat ka pra kalong ban jurip bat ban be no ki mender ki basyong bian ha ka jela ups dan ka Voice of the People's Party uba adan mila besaimot loong ba haden ba pendep ban pensyai pai ba sya keleng di jaka ka parti rengkat ki phau hajar bat lakngut ki pai ba kan lektur sya sekretariat dada ka Sorkar kadang yai pen ba kadai ban jubab halo kini kimat kini ki Tylli kimat kabaningkong kini kimat belum bani ban pendono ini ke projek tourism hangti ko lompong deng ka Sorkar ka penduk nrengi in hapono Ngenum syak pan aiwai haduk merupau bat mbai pos nem. Paipa pada kecak dia. Ngempua bantur tang syaja. Ngempua bantur tang sipau aja. Ngene bantur daki pau aja. Bat ngen penkot lak, ngen pendablot. Ya kita kisuruh kita care. Ya ke sekretariat. Bat ngen pentinyo. Ya ke sekretariat. Hamba kita kepor kantor itu kipaiba. Ngikwa apakah Sorkar kan tip ya kan ke jindo ke jingi lingba kelat patai kubor namar kala nyopo ini lakan nosin abangi ai jingpo kam ju pensngap kam ju buram tang ban penpai ru ya ke city ban juba kala dei ke por ini ru ba prinsip no na kelat patai kubor ya gini ki Tylli kimat ya gini ki Tylli kimat ki bangi tawa But anang lawan tur sa sekretariat pengkreat lupa karai jumpi bangila pediang igini rai jong the Voice of the People Party kapalawan ban senrang dau pai ba pun ban nginda penkot lakru namar hagi mi ban pentinyo yang ni ka Sorkar ni donbor ngin pentingna bagi tai ki priyo ki besong sejaga kaput kini bani ban rap badai man kentang yang kita ke Nepali kiban buai snom Thma chamausikar devan achina ini beri jungi pola lapa lem konta nangkai lepo sekretariat ko kipaipa devan wang sisnon yang kita ke beri kiban ke dekat ke DSC MPSC kiban ke jingere kiseng san turkai devan thong dengan beri kiban pek bat kiban bishar shiliang kmat dan kamu bangintip paipa yakini ki Jakarta ki balan lilam agini ki kindiar snam da kita ki agent da kita ki ramasnong da kita ki sim ki bedan bentalang hagaban do tidu yakini ka hok ka jo patba ngin yang ru barang watta ye tai lau maupat lau adong ulong ulau maupat uban besar ya kan her dan tajungi mengindring mensil ngin ba bagi Sorkar bat kitu kibele dan pet kidai bantung putri da kitingmat nang bagatai jaga kanung jaga tinggi kayom lalu ke catchment area na kebentar jingi dinong song ko kipai babi katangin kalong kabangi kwa ban pensko hagan ni kapor kabamata telada ma fi kipai pa gimana nang ni kapor piwan om tang ban skap nrai ban raikut baneton benta bani ke Voice of the People Party ngien peni sisa ya kata ka cingkasa daga bangi ra yikti gisi barang ngien mi menti ngien rabat yikti gisi
ngin lek sigi kato kan ni district bad ngin rai bangin lek bantor se secretariat nginong pindu ya katugalis kapafina Ha kajingilang pajba mentang sengih Mophran kebelah pendap semam hadu baki kali kamai baki kali pajba ke sange ban ya kedai jaka na kajing silai pajba ha kajing sia kedai jaka kedai kat kai ke baju tawel ban ya ki kali klem sange hanrai menta kasengi kelas silai semam kum kamadan uba alden lotel ki nongelam ka Sorkar MDA kentup kajingkan usembut mitang ba ki menteri Sorkar ki ba kren kum ki kelung ki bempat tip setia siapang ka ke politik ki ba la keno ba ka WPP ka le politics revenue snow bakat u deputy chief minister kat u minister kidang kren kum kitu ki kelung ki kena dai nomor kedau snow badamkam dai nomor kedau nasional badamkam ban ai ji kai om tang pi ki pajba ndai ban ai ji kai ye ki dei ki minister ki deputy chief minister ki bishon hapo secretary ngakwa belong iki ngam tip ki snotu olem kamod ayu politics hanaga ka BPP kale politics kani ka meeting nyimpat ong ye kani ka rally Yang kini datang ke public meeting ni sang ban lek pen soto bakala anda the voice of the people party kan ngom di rally hagi por di banuan upaya de kilak unmi hagani ka rally ka rally ka bishisha na kwa nong ni minister ban pen soto agi ya kata ka kintin politics kamun ayu politics katkom ke jimatai Jong Michael Curtis, Wayne ki Portal Santos, ubabatay siya pang nagsimot jong the politics. Wang kumno, the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Katakan ni jimot jong ke politics, kamut ke politics, kami bini kran tanya ke Sorkar, lani mensyiri election, lani ya kata ke jingman jong ke Sorkar, lani ke jua. Negatif siapa ke jing sandur yang kata ke bo, kumno yo yang kata ke bo, kumno sandur yang kata ke bo. Alay na doon kaman sandur yang kata ke bo. At kung no man pintri kami ang taga-po, kaya gitaw kimapunong. Yang taga-po, pagkanuan na iki-policy, lani iki-program, kipa-pair. Lani kita ki-factors, kipa-influence, lani kipa-punong yang ka-Sorkar, pakan-shim, yang ini-giray, kung mangi kataga di ka-politics, kapamangi kinongiram, jong ka-voice of the people party ni Soto. Hangi ka-politics, kamday tan man siyang election. Oh, bakli kini ki minister jingi ka politics kadai betang banile election. Wei belani ki sang putai ban pelong jingilang. Oh, lale politics. Susne bakim snutu. Hana banile politics ya kani kaji ki lompong deng. Laya ki yaw lompong deng namar ban ya kan bas na kamta ke MP. Lada kalong kumta ngan ong MP. Melangsuk mentah bangingin pilihan kandidat nomor usamla Bansudor nonglang ringkat baka kenon tu kita job dia ke Sorkar hari ini baka dia ke GAP terdalam kita tinggi ni hak wen no pi keteng basem nomor melangsuk ni le umat ele no Bansudor lalong MP nomu kini kita jingalam kijing brand B ko ki patba
bat ni klem shim kabu lani hijack kumbong utang samla nangalam nagaseng Congress ba the voice of the people party ka hijack lani kala rong tu juborno ya kani ka puram ka baga GTF ka Green Tech Foundation ka de video AM ko ki fight ba nangalam the voice of the people party kita ni ka jingkit ni habang ini ki samla kita mi ban syatran Bandar ni man pintu no yang itu projek lompang neng bang ni man kita ke Sorkar kampatiau laiski sauski kini ki sama kila kem telat ndan nang pait ndan nang kmi nangalam jaga voice of the people party kim hun kemensi ban pikai ki sama bikin syap kumtu lani ki bikin cinta milaj ban aimen si miki Bani laju ban pelaj yaki nagano kajima kaba ban peta ya kajim ke jongki bangatip baladan dei bagami pertai ke voice of the people party baladan dei bagi penmarai di jiki nganget kandan ke cinca ke sniu yang ini disamla Hado kita kiboong baga voice of the people party kale politics pihun balangut di sama kibra kucing matriang banum pendam diniak mo nakwa bang kali jingli ya kita kui pati sen putih tiba penoi hado pihun kemensim balan gini langut di sama kibra mix syakmat banlan yang laga jong ngem ban raikut hado baga Sorkar kan weng rumpun ngeng kihun bagin siap mo the voice of the people party kamun kami syakmat namar kata kadau ban yarap gini di sama ban pelat lagi naga dengan cuma maaf dengan GM ke jongki ko tipat ba Kawai pat kamat ke balau kentha ya Sorkar kadai halwa ki jingkran terang bau konar ki sangma baga kaipot ke expat committee halwa reservation policy ke khia palat ulang baga WPP kala ban elected jingkhang sika kasri halwa ni ki jingdawa ban penkelai ke reservation policy ni ke policy bah thongkam ha preng ukasi jaintie bat karo hadin ba ka expat committee ka ajingmut ban om penkela AA Ula pensyairu ia ka jingkan tha kiwai baka WPP ka su Pyrshah bai ya ka Sorkar bat ula ai nuksa habayo kam ya onong tu ba open phai biang ya pisa baula tu hato na jinyaro ya tau nong tu bat kani ka long kumju ya ka Sorkar ka bale menle tang nama bala ting thot ya ka WPP ya ka Sorkar bagan puli ya ka report yon mar ka khia palat Jadi kesini meningkong, balat ho, ya ke cimbit cibiang jogaan, dan ke kilo, hagani kecila kecil, hagimi citau kilo, ya ke cimbit cibiang jogaan, balapan petrekam, ditang hapok ke Sorkar MDA bagi tau kilo, ya kata, recommendation, jom ke expert committee, nilai keren. Bagi rasutu habang ilay tren, bagi ilay tay hapo assembly. The voice of the people party mita kung ginangalang ilay tren. Banwatilat kilinti dan artili gicik berkat di jumi. Hagam ni bagap ni ka recommendation na ni ka jimbama juga Sorkar ban penkala. Kawai kalong desi ni hapan pawai cika yeng Pyrshah. Lani nyen apno hau arfupra. Bagaimana rahim ini? Ya, kani ka jimpan kelai, kani ka polisi. Jai namar kata kadau, himla, kum di nalam, bansurai kirki. Namar yos tutu, baga Sorkar, hadir aslam tam. Kadang katu ka jimpan bagim kuat dan lady ban penkala. Tinggi dan tau, hidang walk, hidang ya sulap berjiwibat, di legal expert. Nia kendu ala ka Pyrshah ka por. Ko kipat ba namar kata kadau, nyem kelet. Yang kami ke isu. Nyemplek bat nisngau yang mentah kimat kiba kemade kini ki pratli kiba midon kam mardor ban pentrekam obvious ngau ia kidon nagilyang Pyrshah nangit kitu kiba leo jimun toy bha nagani ka Sorkar kiba ni PPP ke pelatih super syabet kepada ka Sorkar unjiro Pese kerana bah kunir miro ngasukwa man keli di patba. Minta lara ngilalap yau nongtu
Anda pertama dulu nong tu beratuk nangani kejaga ji. Anda lay up kedang lay up tem. Layok tem yang bang nong tu. Oh layok pisah nak ulah penpai nak pisah. Bagi kita kemarin kita layok bantu nyelek kuno. Hapai kublai kita nong tu ulah penpai pisah. Hapai kublai kita nong tu ulah penpai tak kesian kaksa. Kini mentah kisah balik tipriu bagi tim tak yang voice of the people party. Hakajuk kapol ong baka WPP kamla ban pediang ya kajing yalam bakla ban penjot ya kajai penrio lembah kita kejaka kemet ni kispa nama baka jai penrio kadai ke batip rio tiblai ulakam bakat kum kajing tip jeng o gitrai muluk ki bayok kam haki hotel kum ha Marriott bat ha Vivanta Shillong ibadai ki 5-star hotel kidai tang haki kam barit baria katba ki bahaya lawan ra ya ki bajla nola kata ula keno bagi kintai baterai kita jeka ki syak ken ben bat syak le kan sileng halo ki jing ai ka soka ya ka orkip alumpong deng ha umya melabu jengkli ya ka soka ba ka ai haduk kendai posnam ya ka jeka si company kebalong kum ka jing dedu bat ka wanra ru tang ya tamasa ban penjat theo ya ki samla ulong baka soka ka thmu ban penbe i pai ba dak baka kten khasi bat karo kin long no kum kten soka ka ba simpor ki hadu pras nem kanthi ulong baka soka ka pulang ro ya ka jingwat benia ya kata katangra ki khasi bat karo hanrei kani kam dei ka kerki than hanrei ka ba kerki menta ka ba ka jai bule ko dan kam ban tip kalong uai uta badri rai ba yo lut bat klun ya ki kam kontrak ubadon ke jia dei bat ka NPP Balingi Pyrshah. Oh, nak syukur Pyrshah. Dan kita mentah kini di sana, di sedang balik training, nak mentah bagi training kita di spa. Oh, ni Pyrshah. Hei kebani kuat kalau, hei kebaki nanglam jangka voice of the people party di dan nak cing berkat ke jopi kalau. Ni kena bagi day kecak beriu, tiplay. Kata gini keturai ke sini. Nyen kerat pengidiru ke jadri ke badan ke agor ke pura. Ngadi ukun kasih. Ngatip dia laga jong ke Thma. Lada piang ke dustur ngatip. Lada piang ke jinget nyambru ngatip. Lada piang ke jing syakli play ngatip. Ngatip dia laga jong ke Thma. Ngasau tunat pan bang ban wat dia laga jong ke Thma. Oh kadu kena ke mesau tunat. Haba paidin syakita gay tiberim syafang kajak riu kasih kaju tidak ini mak kata tahu nyimlah ban piang yaki AK tibalora kaju jat ya kajak riu bad hikon samla kaju gay bani kuat kadai nong kajin tray kajin ta jadi kon samla kaju kadai banong bonsin hakam mariang bad kajaka kabasyan lani hakasif and barongmen bagi Allah tin pareng Imra abad expose lagi bensyak ini pun di kriji bagian train di Jakarta di Bamsyan. Oh kini mentah di pensarong ini ya kita di 5-star hotel, di 7-star hotel, di Taj, di March kita bami hadir tu. Di sawara kita ingin bagi nyimtip ban pensarong ban nombao ke Jelaji dan ke Taj, Jelaji dan di 5-star. Train ini yang hampir lihat tu di Pak. Kinong jua kai pertai, kinuan badan kita ketat sopok Meghalaya, lagi kita di 5-star. Upalam hai hotel, way lagi noyam juga di India. Abu wan sigri ri di jadi snap patlai spa, Mophran. Abu friend wong kuno. Yours is the land for God to live in. It's air. It's pure atmosphere. It's sweet waters. Wang ri ke jopi ke ri ke bagi play ken shong. Kal air ke baring mensip. Ki wa ki ba em ki ba ko. Jinglong ke marang ke ba ko ke ba suka. Ka phalang ke ta serenity lani ke jinglong ke ba ko ke ba itnat jong ne ke ri ke ba it ke ji. Ke de ta ke ba penlong baga balaban kring ki briu di mana sebab wong kan kring wong ki play bikin orang shong haga ne ke ri ke ji. Gimana ba? Kimot ban penbi ini
ya kata touch. PI mata ya ketika cakap. Kabahe PIY hadu nrupo she's kendai post nam. Kani ke cingawa, kani ke cing dino. Ngerti kena bagi ai tiba ai yang ni cakap pintu ma bani madu kendai post nam hadir batun pai dia yang cakap. Ni hak banwa. Ni ma ban syariah yang ni Sorkar. Kabon ra yang jinglek men. Kijing Prince yang konsama, yang festival, yang bamla patman kangat, yang jing snail, hagi tu festival, kita penjat yang konsama kijing. Oh kita mi kidur kita itu nak banpet bamnot show. Larang tangnya kata prima bantek lagam. Kumno pinte lagam yang jing snail, shatai, shapo, dong lenong, lompong reng. Bagan ni Sorkar mentah. An penbi iki patba. Oh, kita lek simon ke. Jenis no pan, but ni opini ko kubor historic decision. Historic moment. Oh, kapan sa jing mau sudah ka jinge jong gini. Ben-benar bagai kasih, tin kasih karo kanong no the official language of historic decision. Hadu prasnam kasimpori pi tangman pelong official language ya prasnam tam Pyrshah tang mapin pelong official language ya kasih bat garu tapi kini kumlogi ke Sorkar India kan pendrungi pinji ke HDU apa tang mapiru hadu minta pidang pendrung bakataru kedai namarba num airat ya kan dia VPP ban penki patba tang sudan jiki malumala Pyrshah ban penki kamno oh ban penso tenang hana mentangin wat ya kan origin jiki kasih origin jiki garo nangno timi oh kibri kita lasmo hiing bate ani kan Sorkar kita kepada kuat syafi banwa ke tenrai kepada kuat syafi banwa ke tenrai jumi nrei hagatu ngasni apa nom stanyong kata kamlong ke bakirki ini bantep satip suki mlelehi nang niwan kom kejat kasih lani kom digaro nrei ke ke bagi don kam bantep kirki kom kejat nrei kolong syapang uni ubadri rai te Wei patri rai. Ubala yolot digi kam hagani ke jela gigi. Watya kikam kibni bigi development bala pentri kam yang kita ki school ekleva ekavya school kibni ki school the mission jong ke Sorkar India. Watya kini ki kamru ula yo benta bantrai. Hasnong sorang kam ke bahap habok mau rentenen. Hamau rapat ke bahap apa mau selam mudur bi uni di imak unayo imak wa ini kam diwaidong un kini tapi imak tinangno uai uni upatriwa kabadon kami kalong bagi don kam bantip badai hakak kali jong uni upatriwa ru malayo bankem ya ka pisa shiklor absanlak hakak por baka NPP kalaya election baru nasional House Nam Abusan Kukipat Ba Hang Tati Natrai Pismutu Bamdei Bemishu Krishni Lani Shwa Baniki Nidon Kamken Bat Smutu Nidon Yakan Nongriam Kawaskam Kukipat Ba Haupra Punishmon Punishmon Uday Upan Kasih Bayar Kenyang Upnar Ubay uang, uday upan, kasih bayar. Kasih, kasih, lain apa? Kari kabait uparing upaja. Hendang, langgam yo isu. Jinken mau yakinkan omdu. Yang
naine na Mophran ngin sedang ya kecing pensko tho pata ngin lek sigi kato kaniki district bad ngin rai bangin lek bantor se secretariat